Sonong kaswaban kumadati din sanan. O sonong hari Kamis dita daw di bay no. May ito kapatilang busa at kay sandati. Kinarahingan maya sa maya. Kinarahingan isang kerjaan sorga kung sikaw dat kaswaban diti. Patilang bus kagoy hait kapag yampay maya kaisisan na sumbayang iti. May nihay uhupay gisamrat arikot dahay tamodon. O sinondot dahayot kalambusan diti pelajaran kaswaban may na. Pinasambayang dahay isang rantuhan Yesus. Amen. Ay, awal-awal di bay na hoy. Kimaburas ako insan pod asanong kaswabon. Kapisan na ngandot tinoposikan kumadati dinan nga tumbayan ako dat harit sapung got naposik di kaswabon na bay no. Kung sikaw to lumispira mutan dati halipiad agigina sinapod arasam mo hiti dit kosodop kira-kira pukul nuno rin na tingkod pukul 8 ko pukul 9 eh. Bayno na po nga hari Kamis katangaban temo ditit kes dati dadendad umbal pa di nga minsawat temo di ilo na di kumandatid palad ka ano mila kurayan dat kaduhong kad adakatan doon na po ay pengalaman dan adakatan digo luhom ahagyan ilalan ni riba ano ilalan nga ay suway barid kaduhong kad adakatan no taguangan na po paingkuroh na po hot ay awayan dati asunsudan dati nga taguangan na po pati lombos ta ko na dat nakoy lod ay kadi mo ng puros nga tapwati maki seno koy lod iti po kasiwatan dat tahakon da kinorohingan kumadati haro na gidihot ay kasiwatan dati dot sumudia okay. Kaswaban na bay no tulo na po nambarsan dati nga ihumo na kinorohingan paingkuro magyari iati mo gihum kinorohingan ko kinorohingan mo gihum dati sa kira no po miyagal ko ay timikaruhang iyo ko mikaruhang isay minanguntik ikusay minanguntik tay ko itando minanguntik ino po hit paribahasa dat dong gulo-gulo nga tando na pamanguntik nga borasan da tulun dat tarobong nga magihumbot ay timbawok ka yadi itarobong maghihumbot timbawok ka desa kira na tando ang manguntik nga no pa dati ingguasay ko piyo nga tando na bagay manguntik idid yadi kaman kuno pad tando ang manguntik nga kuntik pagiti kusay nga tando ang manguntik piasya tamodon kaman pati nga nakuntik nga itakati tangan do nga abuli asan nang nandad mi kuntik-kuntik nga society ka mo na manguntik wo hingga hakarahiyan na ko pinsusan tamodat manguntik ko piano naman kuntik ko nga ay natumboy hingga ta sanang hindi haro nagitarong ko kaumulutan la ay alahid do kuno kapiyo dat ay minamon sa ilot sumandakod nakaboros at I love you ka
Harawi kan ti ipagilitan datid gisem ba kinumawin nga hapon ako boros at I love you hisawo. Kakawin po dihom Columbus sa gidihit muhang ako diha ka. Susuway mo ti Columbus sa muhang ko diha di laid o kon gambaga no bayno. Bayno no pati tu it ay kumonto kod zaman teknologi nakamaju itinapot I love you ka nga yun dit asang kura kigatang tu nunununu humanda tulun nga borosan nun I love you kat yun di inapoy di laydom tokoy hagat konpod iyo kayo hit jamanam no bay no hagat at I love you Columbus di layd Wen kuro bay na ay say tomo dako I love you ka nga yun di tay sirati Jadi kakitanan po di nga isay madi minanguntik kagulo di itando ko ikusay. Paing kukuragya pangunguntik ka it. Tangondo na po paing kukura pangunguntik ka dakod karahiyan. Tay ko paing kurahi karuhang dako minanguntik ka gisa mo nakuntik ka. Akuntik ka tangondo dit it ka tumali ba sumandak nga ka akuntik ka sumandak tiyo di. Tay ko tumali ba sumandak nga onsulan. Piwit ka. Siguro akuntik ka iya di kamo. Mantad ko iya dihet pangunguntik iti tong ako sayom itongan do nga moda si tumalib. Ati ngayaman no. Manha ka bunga mangirim mo surat. Tokay. Iringay na pangunguntik di live. Ina pa'y kampong-kampong manguntik. Tumalib banda ti tanakwago nga. Siguro. Kisinandat wagas at paray sang karong na hirinat irina pangunguntik di live papakitod ay kagarason aparu ya din na panguntik di live bay no pangkura panguntik dati magihom mangat ilo nat alumis alundos hinsam iri no panguntik ka bay no iri nad mangilumis tamod taka to irihi panguntik kat asarod ay ihuman da tulon. Wah. Kangis ko kasarod di pangunguntik da ko di laid. Ayat tepod onun datid kaswabo na bayan nga iswangat Amos buk kalimo ayat kapat. Pahingka nabura sa kinarhingan kumad katurunan kaum Israel. Ihumo ako iya ko na po nga pempasi. Ihumo ako. Nakura tu suhuan takod maghihum ba kinarahingan. Ako ninangko ko kinarahingan na maghihum dati. Hingga magi apato tilog iyati maghihum ko kinarahingan maghihum. Sakira na pod manit aniba nga ainsanan ta kana pati nga natimong ta kana kinarahingan naihum ta kana kinarahingan di laid. Bahkan dat ay hali piad napalid to ko nga ay lati dat iyati na pohom numan na kinarahingan anuay kasuwatan kago. Dot numan di siya tamposyo ditebus maya dat penyalipan di Yesus sendiri. Kemudian pa nga napalid ako nga nanuan ako kasiwatan. At ako pa nasuso nga
Nonuan ta kono kinarahingan det ay lisin. Da iti na pa nga tulon-tulon ko. Parahyan ako maganud. Iso kapagalan, miyagal ko iti manok. Ngonto ko, pagalo iti dupot-dupot tayo kasuang talunom, apanganakan to ko. Apanganakan to ko ngon pagalo. Kamon po nga, o bulih na gidi iti suang talon ka iti tulon. Iti napot ay manok. Raytan tokod i maganak. Sira na po magantalo. Mano na pod anana ro pagagantalo di manok. Piyangayan na tantalo. Kadaoy o aluan pa tango duo, talo. Piyangayan ngon lasuo. Alalay da magantalo ti dia agugumutan talo. Asasaro. Sira dot ay momut. Pero linay dot manok kot mangamut. Pikira-kira duo na po dami sa tadaw. Ay mumbalan dad mansa itan talo. Paing kukura di tandahan manguntik. Manguntik i galupo. Iso ni panonogok. Galinting. Paingin tang ko di gulod i manok kat manguntik. Galinting ka panguntik nga rumikat i galupo. Jadi serad ahan sa iti manok. Iti tantalo. Ay momolahaw na po imolahing. Paing kuro po molahaw. Lahawan na siya miyak-yaki tanak. Ano po di manok pa kita tanak daw. Ngangunan na suhuto. Sakira miyak-yak nga. Sakira na po dat ay monogok yung manok. Korikot tanday tangan ako. Nah. Kamun po nga isay mo gihum dahiri. Itanak Orang ano po si yung mulahing daw monogok. Rumikot. Rumikot no. Ngono po di dati pagalad. Miyagal ko iati sebagai pananu da kinarahingan. Nga korongaw takay na ko dat nunuhot panogok. Nunu panogok kinarahingan ko mga dati. Korongaw takay dat panogok kinarahingan. Sigar pumanok nga monogok matigarid mumulahod di tanak. Iati pingkura korongaw takod panogok kinarahingan ko. Kumbal korongaw. Kumbal korongaw tayo ko amin rongaw-rongaw. Ngono pa di imbulayay nga yadit inapohit bobosat Naruto mila nga it amin rongaw-rongaw dat panagok kinarahingan. Lolohok kinarahingan ko madati. Harasang ulo na tambalot napunsi tandat tayaramuto. Bobos pa di siya mangidu nga ay kapi asa nangat ay natidit tayari siya bo. Di na kayo do. O ngayon, ditid ho uhupay ko ni siya minang idu. Sayra da na idu. Idu na di hitiub gantian. Nga ogot ka piya hitayari siya ige. Tayara tahuri. Itayar tahuri nga itayara gulo ho pinasuangi siya. Jadi okikip tamod Umbal mo di siya. Umbal mo di siya. Panagagaran mo nga di siya mamagati tiub. May na di na siya pihupay. Nga oinsok kakanto siya dito. Pagalisun mo ti siya. Pagalisun. Ahay ka nagiminin sadu. Hiri hisamok. Dada mo ti siya magalisun may kundi siya uhupay. Ay
pasuang gitiub nga olisun kaditis olisun kaditiso minumanggi siyo nu kadisiyo ay monigo paharianam kasi Adventist mo ti dari nga iti adit naragrag nahoralan ko pasyon sidi mo hirih na did ay paingkura maditi kata soro ko gi sorohon kunod iyo ho nga ay hari timpu-timpu dat topot na gid ikapolidan iti wo kando akito dati agumo na ti itagwangan do mato dati dat isiyo na po nga akito dati miyagalid dit atopot na kapiyad nakatangke do kaposiyon nga pagulyan to kano pod iyo mamong sorow la pamuhandaman kuno dihi kamoyan di siyo gi nga ay monigo pa harianam kasyo sayra na pod sorohon ko doho dat pagindalanan ko posin nga itinupot kapalidan daw titim agumo akon ko sa takatet magalisun no akon ko manginom na dimasis nga agumo tamo ditit ay kasimpangan doralan dati iti kapalidan haramang ko timpu dat inapohit kapalidan dati di nga ay tulon o kito iyati no ko kito tu atiri kigyad lilis ako ni sumuano ambot taon-taon ay sakoylo nga ina pa'y paburuan no di nga paintangkid man tadaralan na kinarahingan. Jadi sakirad haraw hitiad di mangirad it okitoh datulun o kapalidan no tay ko it iya no kailad di kapalidan no goduduo hilo nga haro kaporluan dati dat ay I will go magihum to ka kinarahingan kago. Lahawon kasari to kati poin lahaw kasari to ka kinarahingan nga iyati nagidihat min kadaw tatud lahawon kasari to ko miyagal ko iti kaswabon bay no poin lahaw to ka lahawon to ka nati gumu iti pagangatan dat iyati na po nga gumuli kago kumakinarahingan miyagali na boras ko tinud gumu iti ralan da kinarahingan dat mumulahaw dati dat tapot ko kuya mamuhaboh to kati nga lalahaw no mati kinarahingan ni rin serak mamuhaboh to ko mimbulay ni pumuhandaman dat iti na po pinuhaboh nga mantad da kinarahingan hiri na da kasaraw to kod iso na pamalahawan da kinarahingan kumadaho ka nuno na pa'y paburuan dati nga lalahaw na kinarahingan ni rin ila panasakit minsawat tamod nuno ha ginaw dati ay dalhan gyud wakon dat mantamong go is OP ka dalan gyud mimpanaw tamod akon dorang iwalay nga manto ko na pohit positif ka di dumalayo ilo no po nga pamalahawan kinarahingan ko dati lolohok kinarahingan hali piyad ay okon ko kinarahingan no pinoporikot hali piyad rogon nuno na pa'y kantakan hali piyad rogon no poporikot nga panumbayaan na pa dati lolohaw na kinarahingan ni rin moy dot iyati na pada nga ato kada patilambusat ay ipaniyadapon ayon da hiti pamagunan di buhay ka di dumalayo ato kada di buhay do iswang ka kapasyon do dum pamagunan nga ay korona bugalo kesoy seluruh Malaysiano po karika ta 20 kari 19 ka 20,000 Sabah karika ta kapala 5 tokat
palad ka. Ata kono nuridi it akono ko ihumi-humon ilot COVID ho podom siyam bodon do. Hitik kinenon dahay nga eh osomok no bo. Hit kiran nontok no. Nontok no bo. Ay so no hit komondot ay nontok no mo ti hilod diolo ka. Di hari Minggu nga minoy hay among gi bomba da minoy sanitize do hila sikul to haro hinontok. Jadi ilo na dalat kantakan na pod ilo nga na paday kapuriman ang dati nga iso nohot ay ponogok kinorohingan. Ay 2027 tok-katok. Dadi tusin. Seneng dadi tusin kok sakit jadi. Jadi ay ino pa dati panumbayaan nga hali piad ilo na po kantakan ilo nga ikarutumon at katutukon nga manta ko na po puri mo no dat itinangay ot lolohok kinorahingan ko madati. Ihumon to ko isyo. Okay. Iso na pohot kunsi. Iso na pa kunsi dat ay poingkurod kaano takod mo gihum rumikot ta kinorahingan nga manta ka dati kamoyon dat kasiribaon da ginawa. Dadamot tat aiso kasiribaon da ginawa dati nga irinahi mo say dati dat apangkal dat ay mo gihum kinorahingan. Paingkukure manguntik. Asiribag ginawa ka mo iti manguntik. Tokkoy. Monatas mo ti papakitad kasiribawon da ginawa. So kira may akan nga di nga papakitad siriba ano mati ginawa ditid di min siriba. Iyo ho ka. So kira mamanaw dila talon-alon. Paingkura pa mamanaw dati. Ipapakitad iyati na po nga asanong teko asiriba ginawa diri. So kira pamantad hilo akarita hinggo ko tumalib. Mantad pod hilo karita nga iyati na po itong kusay nga hitih to ko hitihitando kan ko yan di ka kanina ko papakitad kasiribawon da ginaw teko iso iko mo yun dat pangorbanan kahit yun di asapan na po nuno na po nga asapan kasuhayan ni bugya mo sa kiro miyagal ko harohot kaginawaan dot ay lumis dadi lo di nga asapan na po mumuli ano po bolid antakan di nga suway tadaw o bolihi sa kirad hari katalog ipanampakay magihum no tok mahalit panampakay nga o boli do panahak kumundot isuang pod magihum tok apakay nalot kasiribon da ginawa mauntik sayra no pod ngonta ko poinsamo ko kumad magihum ba kinarahingan nga dadamot at akawas pakasari o ginawa dati at ako na milang mamanaw do magihum ba kinarahingan man ta no po hit aribaw may sambayang porlud kasiribawon da ginawa kamo porlu ta koy kasiribawon da ginawa magano tugas isuang dat pelayanan gereja porlu ta koy kasiribawon ginawa sa kira na pod asiriba ginawa dati di suhon ta koy moy ta koy monarimod dit tugas-tugas sa ipatahakon kuma dati bahkan dot
Sumambayang to kopi ya, sumambayang got mangirot i makan teuy ko modop teuy ko magindalan sakirana pod kasap to ka sumambayang nga komo padi nga papakitaonad harohot kasiribaon na ginawa dati. Sumusu ay parlo parlo kasiribaon ginawa parlo himo ti lagi niagalo poko isa no po ini pagalaid oretan ikitab nga domba pengkukuratit anak domba da sumusu sumingkotod komono nga hari kasiribaon ginawa dahiri. Jadi nuno po hit ay paindalanan dati magihum baginarohingan nga ino po it kunsi dat anuan dati kasuabon bay nga iti kasiribaon na ginawa. Kada borosod magihum baginarohingan. Isuanggat nuno po paindalanan dati nga miagalit dit buntugon. Isuanggat pangakan-ngakan, isuanggat ay perhubungan, kaisisan. Ya, kasiribaon na ginawa. Parlo na kasiribaon na ginawa. Iti kapagyampayan datid kasuabon na bay no? Parlo kasiribaon na ginawa. Paingkura kamuan kud a parlo. Ano po asiribaw ginawam takay mintang. Hibat-hibat ako nagi kay siyo kaharit yun di ba? Jadi dadamot at atako kanod popoy lihidit kakawasan na ginawa dati kasumbungan dati hilo nad atako kanod maghihum makinarahingan atako kanod mumagusa magindalan niyang pay kinarahingan isay na ko ilod ay salinay diti atako kapurimandot ay asimbayan isuang kapalayanan kakuan na po nga itinapot kasiribaon na ginawa dati nga akuri teko milaborsan at aiso isuanggot kapasiyan dati. Jadi umbalan to kono dot iti kamuyan da kasiribaon ginawa nga ay kadang-kadang bagad apaka iti kakawasan na ginawa bagi. O saraw kunad miagal ko iti manggigita karita mo. Lobi pundod ikabandaran to it ang araw no pot tulun. Sakira na pod manui kasiribaon ginamo potoli bono pa itumalib ay si peluang na sumuang suway ko manit dit ongkor ngono pa dati patumpali hela kamonda ongkor nga hinggo no pod ongkor takot yang penting got ino pa kongkoron no nga magihum makinarahingan kada ada ino pa kongkoron nga ikarutu mo na kakoyoon. Jadi ogomo o pagumbalan dorogon dorumikat nga ongkor tako atakoy aratu nga ogirot takoy kumakinarahingan. Haro isuot ay ilustrasi diti hinggod harati koyo nandot Colombia hilod kamondat ibu kota Bogota haro iso onuluhan dahiri ino pa inuluhan di nga pinungaranan dat Montserrat. Kono kakasirit Montserrat. Ino pa iwakon dit ay kanuluhanan dahiri nga kinoputan dinulud kamoyan dat Andes. Hiri na pa dit timpak kanuluhid di nga numandi diala uwan bayangan dot ikamoyan dat tamodon na manguramat
kinorohingan Montserrat. Tumano da padi sarita nga ino po'y kinorohingan dat Montserrat di nga papaharod koswayanan manimbar di sambayang-sambayang di Tangolun dit rumikot muntakit may rikot to may ampuya ziarah may ampuya hirid timpak kanuluhid di. Amun po nga ko rikot kanu po hirid do may ampuya nga ay harot timpu dat ino po'y kinorohingan da Montserrat di nga pupakita kaswayanan nagi simbar dit sambayang dit korikot sakirana korikot kadhiri kinan di. Jadi manikid timpu ino padi tulun Tangolun di nga okito no di dot ay monotasot moirikot tahirid timpak kanulu gunung paingkukuro haralan dilo damay diri. Ako po kumbalo may salakay gunung kinabalo. Ako kumbalo may salakay nulo na balo nga montok do kayo di na kumbal. Sayra na pod ahuyan paingkuro ko mamanaw. Nilanam hari kan tay kumbal manung kamang di. Pasaraw ko na dit ay may hiking ka. Wah, maya to kadhilo tu ito susa. Maya nando diralan ko mon asusa. Hari manung kamang. Tumakad na nga manung kamang apatogakod kandet pamaray tatulun. Nakuro ahuhuyanan o tidong. Jadi ila na po di Tangolun nila nga ay moy korikot tahirid timpak kanuluhan idi gisombaharangay no hit o kitod manung kamang marangkak dumana ta sa rumikot. Sayra na po korikot tahirid timpak kinawasat duon na podom 5,000 kaki mantad dahirid kota Bogota. Ina pandahit kantakan di kainano diolo nga harano di ngay mamuraha harano hit nongolonitan suway po'y nongogoritan nakuro tu iolo na po nga ausan apaksa ausan dat ay turumikot ausan dat mamanaw urumikot dahiri timpak. Ina pa kadawhit kainggoritan diolo di nga mahadahdot kaguyo dat kinorohingan diolo. Pakinangohondan dahit pakianuan diolo dat makiuhuk. Intangan to kanupolot ay panonotas diolo usaha diolo. Gisang makasapot ay manung kamang kasapo arahaan harono ongolonitan ongogoritan nakuro tu moidah dat kinorohingan na po nga korongaw kokito manahak dat ponghupan ka. Iya di yelo timpu bayno haro pakasariit haro kaubasanan iti denominasi wokon do papaharod tindalanon do miyagalid. Haro iti digi haro potodokon it salipo hilo nundo ngayon rikoto imamurimon matudid paingkuri itu dipon di Yesus sendiri. Jadi intangan to kano po hit ilot kaubasanan ilot
tulun dat Colombia hilo nga secara positif nga iyo lo nadahot panonotos dati dat ay mogihum mo kinorohingan milo na padam miagal dadi gisombot angarahan no gisombot pangolonitan no no pangay harangay dihot ang ogoritan to kono ngay sumata-matad mogihum mo kinorohingan nga iyo di no mati kapi away andati iya di nagi kadingon posando to nga akon ko secara physical sayra na pod atapot kapiyad iyati na po nga mogihum mo kinorohingan haray timpu-timpud umang-umangan to koy tumatap kod ay pasal hari Sabat nung katangulun kumadia dia itu anak malaikat ka kaubasan na pa nga isiso akarajawan asaro kanda may rubadi mo ni Jerome makijin na may sambayang hari Sabat kamoyan ngay kanun dat tulun dat dia itu anak malaikat ka monopot takod iswanggat ay pananudan dati kumakinorhingan nga hari timpu dat iyati na pa nga umang-umangan to kano gitulun ilo nalot kasindualan da ginawa ilo nalot kasinduol ilo nalot karaha o ginawa dati ilo nalot kolonit ilo na ngalat garit tet rohanit iswang na kaposian dati sira monopot takod mogihum makinorohingan kada to na pumusorod mogihum to na pakinorohingan asa nang oralan ka ay lan na dati irogon nga monotos to mo di dat ay may panumpalid dati gumo na pa panumpalid di rogon asibuk ay asibuk ko dandahoy ilo nga isa tapat ko aruhay ako na di kaswabon bay nagi aruhay ako na aya sumuti na dati sumuti na tibay no katasoro ko tuno ko ro iti kasibukan nga iso iot panumpalid dorogon dati dat magihum mo kinorohingan sumuti naman ko nga iti nakantetit serad ay abasa ila pala jarang iti na matitit ay panumpalid dorogon itid poposimpang kat magihum mo kinorohingan minagano ko di kaputusan dat patilambo si kaswabon bay no ihati kadaw nga iya di nagi hari timpu-timpud ay ano di kasambayang iti bayno ka sumambayang pa nga ata kono kasiwat dawlo nagidid sa kira na padi kapiyad miagali latulun da hodid Colombia hit aralan no magihum ba kinorohingan uhang ko'y taiso kando ilo ni komundat tok kapatayon iti pasi ka nga iri na gid sorohon no dati dat ay manuh to kono pod kaposian da iswang kinorohingan kasap to ket tumaguang iti panumpalid dorogon dat magihum antakan magihum to ka kinorohingan o gumuilat kasindualan rohani dati gisambot arahan ngay nati rohani dati gisamdot kolonit ngay a rohani dati sakira pamiagali tulun-tulun dat ay moy rikotilot komondi Montserrat paingkuro hilo tumakad nuluhon arahan manungkamang olonitan ogoritan nga ideolo paduli tu ino pa itamudon nga korikotidit rikoton hinggod hirini kinorohingan dilod
popolembus manimbarit pakinun nga diolo. Iti takon na ti tampinay kada tako pamusorod tok idong kinarahingan takon na pom aiso no pagumbalan ka. Idong kinarahingan takon na idong kinarahingan takon na gumu no pagumbalan. Tu yati na po nga ahawan di rogon. Man tadi dihom nunu na po dihit pagumbalan no rumikot ko mga dati sorohonod oy iti no matikan tatit rung kasip porogon iti ini panumpalid dorogon ka. Jadi ino pa dihi kunsi dat pinatahak dati diti no di nga harati ka siribawon na ginawa dati. Umang-umangan takapya. Umang-umangan takapya sebagai pananod na kinarahingan nga gisaman na daharan na tulo na kaborosat ay itinupot kasabaran dati nga kadang-kadang imagali basug-basug gibo nga atapot tapom iri no hit ponoko dangol dati dot sumapi di pagumbalan nga dot ay pamagunan sa ira dot iyati na po nga rumikot kumakinarahingan. Nunu na po hit panuhuan na kinarahingan naman dati paburuo nga iri na dahit ralan dati dot magihum na kinarahingan. May na dati ihum kinarahingan dadamot ta iyati na po nga hara kasiwatan. Dadamot tat kano ta ko po mamuhobo. Sa ngimiyaw ta ko po apo opit Swiss ajaib. Haro po kasi dati. Sa kirah piadat o gumu tamo da kapolidon dati gisam makaboros ta kod aya. Kung nakanta yung hati kinarahingan ompunan ka. Nga akon kumiagal di tampinay. Dadamot tat paimpasih ta ko po. Haro po hot ay kasiwatan dati. Haro po peluang dati magihum kinarahingan. Sa kirad ato ko sangkuro hakalida sa tinan. Iginawa dati, itimatoh dati. Mila to kay magihum. Bayno o gumu online. YouTube, Facebook. Pairikaw to ko nga kano to kay magihum kinarahingan. Isuang dat timpu-timpu dami agaliti. Nga ino po hit ay manto ko pausawo nga haro kasari iginaw dati dat magihum kinarahingan. Okay, puji Tuhan tu alumisi piramutan dati di soabo na bay no. Ikalansanan dat ay harada kasiribaw na ginaw dati magihum kinarahingan. Irinohit ponoko dangol dati da sumap dot nunu na pohit tu umbal pamagunan damoy panumpalid dati dot tumilambus damo gihum kinarahingan. Pohitian ta kanati panambarasan dati kasobo na bay no. Ano misisa ta kod iswang samaya. Kinarahingan isong kerajaan sorga kung sikaw dot kasobo na bay no. Insan pa kagud kanoy hide nakalimpupus tit no may nehay upupay gisambot haro kasiribawon gidaw dahay dadamot dahay dot monotos at mogihum dia serad ay hum dahay ralan nga kano nagihay tumilambusat ay pintanod di ralan dit panudukan. Agumu akampuang kaposyen dahay nga tumbayan ni head haro kasari panghupan no sa ira dot ay sumuko minsan makihay kumadya. Tadaw dubay no insan pod sumambayang hemon takot o insana ni tangulun da nga dakatan itit COVID podam siyam. May nilo anway kagarasan do ginawo da tumuguang gat ay ito insana niti sa kiromientak da karhian no nga may nilo anway kalingasan o may dad ilo kadaw nga kano patilambus sa palayanan maya da kaluwarga
pamnagi maya dielo sendiri muntok kapalayanan. Siko Tuhan tu agumu nagi kadauhit kabolingkahangan kapasyan dahay uhupan hetu maguang gisambot anu dahay manalibamban son tabit kabolingkahangan ampunan ti sanando sa dahay tinasambayang dahay isuaran Tuhan Yesus. Amen. Ti hinako po sanang-sanangan natin managindalan na tadaw dabay no jaga SOP mahadad irinate kanod ay mangintirong dati dat damot suway ko pagintirungan na kinarahingan kumadati isuanggot pagindalanan po siya dati dat tadaw dabay no hinako po pero ba takod suwaban na suwab.